الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nhân bayang aju susang kakala ya. Man imanan tu sangkakala nangku ino trompet sangkakala dia tuh lemung malaikat Israfil golom gayub golom masayub raya babah trompet ubi dunyanyo yang babah ubi dunyanyo babah trompetnya ino tu lemung malaikat golom gayub pajan gayub nunggu wate kaitan daji buta siblah wate kaitibit jemajud watai kageputren angin puting beliung angin pedeng alenyan mata orang ngambilin kamu pok gunung kancu ilaut kai tinga manusia kabeh meninggal watai karata tanuh mandum kasari tacok sesuatu yang bulat taguli hai dangli nyan baroi musuh sangkakala nyo golem musuh golom truk masa kabak golom jemajuk golai dubit nyo jemajuk lang gunung ni Daji buta sebelah golong, buta 12 yang kala. Hai buta 12 urang penangkalan akidah yang kedeman nantinya. Urang hana galak le ke agama Allah. Urang hana pakale ke hukum Allah. Dan hai dah sedek daji buta sebelah, padahal daji buta 12 lah remoh deh. Jemajut lang gunung golai duit. Ikurik-kurik gunung geroy na. Ino tengah ikurik ile gedo le ledul karnain. Ikurik ile gedo le ikurik ile gedo le. Ata kadeh mata urang yang kabare. Inyo je maju tengah kurik-kurik gunung. Tungku awak kukuh betegiyo nak kira je maju. Hana yang kon. Tabawaknyo luar ikurik dalam. Nyo dari dalam ikurik luar. Dasar je maju dari si angki nan jih ule pe awan pahraya urang bak sabah horoi jak lam nangroi keun bak raja pernah mita dara baru kulung sabah patah mita dara baru urang ule pe awan mita dara baru kulung sabah menyohana dara baru kulung nyo wak dron lam nangro lung toh i mati ni mandum emang urang beraya menyaito iya bibi mante de lebih mak tsunami ai moyohana baru to iya nanti mandu popat lo mita dara baru beraya ka hom lo na mau tahu pokoknya baru benar takun longjo anak gadih empat lam nanggro hang ketemung tak drop gadih drop tidom lana leung pene merempok kacok jo empat tabah pilih gero kaju hom pokoknya lana baru hana luntu pat mita obe raya ka pat mita ara baru takut tamu-tamu ngawanya ubuk cit kakak kun kakak longbi ndu taboh kamat lanya no pada ka bersen ka do lauyuk pat mita obe nan ka raya hom ko jilo ra baru yo hana uktung i mandum te nyo le bulun lumbi tempo nyo le bulun hana ra baru no le bulun lu kita ibu dah ja ju Matusah de raja pat tapi tauri neng binaraya urang. Hae de raja gehoy de rakyat mandum bina rakyat ge kumpul rakyat tu gunung. Tu gunung ge ukir gunung persis urinang linteung kop taban. Gunung api guki. Ule-ule hi punyung-punyung abah-abah bibi-bibi perut-perut lengkap makanannya urinang linteung persis ge pegat le raja bak kemaluan ge peruhung dalam kemaluan ge paso sia bro dalam ratusan ton jengkawal hebelun tak jai sia bro dalam lebelun kemudian truk si angki lom kanan bam bum tu depak raja pat darah baru gedenya aju raja nyampat yang ihnya darah barukah pada gunung kan biraya gunung tantut nganji kebugot ibadah sangki ijak ilangkah juga gunungnya blam blum terdepak aneh dan yang li sebabkan darah baru
Terus kenan di haju di haju gunungnya. Bak di gunungnya di bersetubuh dengan gunungnya dalam kemaluan bunuh ipaso kemaluan ji. Padahal kemaluannya gunung ke peruhung. Alang kemaluannya merempok kemaluan ji dengan sia bro. Waktu bertemu kemaluan ji dengan sia bro, terjadilah pembuahan. Jitlah ke mani, tebit mani, jit kau jemajud. Agak jemajud nulang gunung mayan. Kalau itu bit. Menyokai itu bit jemajud ka kiamat. Ya, nyo tengah kurik-kurik gunung. Anda kalau ini pergi ke gunung ka bianco tu. Karabe nyo kara itu bit. Tengah ada preh-preh pajai itu bit. Ing iterang yang puting beliung, angin pedung, menyo ke angin pedung, peng kenang putuh. Kenang peng kenang putuh mandum, nyangin pedung. Ayang yang puting beliung. Alinya Nabi Isa kagak turun dari langit. Alinya wateka safan safa baru su sangkakala. Wate su sangkakala mula-mula bangkit golongan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang golongan manusia yang pertama bangkit. Kalau golongan malaikat yang pertama bangkit malaikat Israfil karena goknya yang yuk sangkakala. Golongan malaikat punya golongan manusia Nabi Muhammad. Bansu sangkakala, wahai tulang-tulang yang hancur, wahai tubuh-tubuh yang hancur, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu, ke hadirat Tuhanmu. Nyan urang tengku wate geyup tu tangkakala bangkit ju Nabi lah siro. Rap desut Nabi lam tanah. Gesampuh doh Nabi. Lena sampo doh nak le Nabi ummati 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 umat lun umat lun umat lun. Nabi bangkit kagak sebut umat. Leh sebut umat Nabi langsung bangkit para sahabat put. Leh bangkit sahabat put baru tersuat tanyo. Sebagaimana bengah raya nekalan urang talo jalan mejak-mejak entah pane ke getubit. Poh 7 orang hana terjalan. Si tengah 8 hana minta tunai pi kata sebut nak tepat. La rumahnya tidur, rumah ji tidur, rumah ji dua, rumah ji put. Pokoknya kabeh tersud mandum. Ka majak-majak ada jalan. Nang motor, nang Honda, nang tapak, ngai tangin, nang baja baru, baja bekah, nang baja macam. Bengah raya. Begitulah hari kemudian bangkit dalam kubu. Majak-majak dalam pada masa ada bajetan telun. Hana baje mataboh tam baje. Dak tume kalon nang ku mesti at datagop. Han. Pajan dak kalon daji, pajan dak kli. Tabak matau langit mandum, hana deuh dak kalon. Ya bak bengoh ya bak watero kiamat. Bedah bangkit jak tuk padang masya. Asina kalan bengoh raya urang tuk dalam masjid gedang mesaf-saf. Wa aradu safan nuro kiamat Allah manusia juga ne pesaf-saf lagi nak kalan la masjid yang ke mana nuro kiamat mesaf-saf ya wate lang keadaan mesaf-saf gehoi le Allah malaikat ya malaikat lut nalun ya Allah cok anak banyak nyo mandum pertama dalam syurga anak banyak yang meninggal balahi ya nak kerja anak yang meninggal balahi nyan mandum tamong syurga. Monyo anak kafe meninggal balahe nyanjit ke ajudan syurga. Tukang cok-cok peluk. Cok-coknya tak, coknya. Tengok tayuyu bakji. Nyan tayuyu menyo tanyo lam syurga, kadang-kadang tak dupat dan. Coknya tak. Ya, namanya yang cok-cok anak kafe yang mati golong balik. Monyo anak Islam yang mati golong balik, nya yang prehma orang kiamat. Yang kerja mak yang kau meninggal nak miak rezeki. Tapi baik klik bam meninggal. Hajat. Mata bunuh balahi. Meninggal ju. Hana minta memang kalian dunia api. Taga-taga. Meninggal ju. Baik klik. Hajat. Gotok-gotok pandang. Ju nyaba. Pereh mamak ba ulai titi ba. Ya, hajat cuma 3. Sini kalian nak miak bam meninggal, rumah wangi. Rumah wangi nyan tandagot. Puan namanya purun tuha asai rumah wangi nyan tanda-tanda urenggut. Cuma gah. Preh mama baula titinya be selamat jalan selamat tinggal. Memang mama sabar datang kematian katanya be jaju. Preh mama baula titi. Nala koi sampai
preh mama long hana kayu preh thang tak kayu preh kah hana long kenang mejuk pi dai la ko di galak tak ada masalah be ni ke preh mama ka preh ayah ngan mak be ya jom magai ya gusuk-gusuk ya ikut la ko hana ka kli hangga bekli dengku kebegai dengku menyadak kli hai preh li ro kiamat nya kana kli ko berurun jannah hanya klik Puan namanya meninggai purung tuha tanyo tetap hangga bikli kaya mak yang yu klik urung ba urung mati nyan iblis bernama si Batar ya yu klik urung ba urung mati 7 iblis 7 boh dalam surat kahfi nan pegah taboh kai lum pegah si Batarnya ya yu klik urung ba urung mati asal nak alan rumahnya na urung meninggai na urung klik nyang ke nyan tu coy Batar asal kar meninggai ka klik coy meninggai hana gi klik tanya baru mati tugah tanya ba urung kar meninggai putra tugah giyo baca surat Yasin ada kala surat Ar-Ra'du 2 buah surat Kalam Allah Quranul Karim surat Yasin mula pertama Ba'loh mafud awaina petren seribetun yogoh jedonya yogoh halam jid laut ngan darat syidka surat Yasin mulia kalihana surat Ba'loh mafud yogoh jud manusia yogoh jud laut ngan darat syidka surat Yasin mulia surat Yasin letan faedah kin Rasulullah Sayyidil Anbiya surat Yasin menyota timbun nyawangan sukrut hana terasa necok nyawangan bolang kandil sutra hijau dari syurga awai tajid surat Yasin dengan golong jid kita yang awai jid surat Yasin golong ku pejid laut ngan darat yang kejid ku baca surat Yasin keampuhannya surat Yasin cukup raya keampuhan ya, yang kejap kita baca surat Yasin sampai dalam surat Yasin kena doa perabun kan dah mak doa perabun dalam surat Yasin waja'alna min baini nah lungkun lungku wadai suai ping makin kuapai makai hoi pai ke na suai ping dengan berita kada dengan berita singka tu kena yang getul johan daga apa ju waja'alna min baini aidim sadang amin kafi sadang fa jana belum tinggal gapa pai hoi ju sini bu sini makin dapat makai hoi hana ko dongku tepek matai makin dapat makai hoi bopu hai hoi tu manyang kenyan baru gapai baru ke metingat gedan wate katoi ke blithi baru apai kursi wate katoi ke blithi baru apai waja'alna padahal dia apai bermudarah gapah nyan ban bokai lemak tanyo surat tugah wate urang karak meninggal baca surat ya truk ba urang sakit bek pia-pia urang sakit ada kakak itu pesakit mi jantung long trip kata sakit nah kali mau ro ka op nama nai biubat nyempak kasih kalon deh rumah ko taban ubat lagi rumah bini rumah ka long buat nak si ibi ko nyang ko taban putih-putih taban si kuning-kuning na dua nak iji pesakit deh jantung si ko taban gerona irona kemang-kemang muka nah nah tiga go taban ko tabang ko yang ngeng kemong ti kaya ni chom la ku kuno likut tumbuh biasa na langian nah tiga go ubat-ubat taban sakit-sakit taban doan gedanya dia orang sakit ka boleh di boleh menuju hula be ka meninggai masalah haji tu malung bolehnya hom hau tu sebab sakit taban doa pegah halunya sang amdrohi sang hagia banyak cint dodo nak lagi nyanti be ne puya orang sakit lado orang sakit na tanda panjang ngumu na pegah cerita kadang mepok honda patah haki ke nya kena
tanda-tanda panjang umur hai kaki ke petah lain mentang yang met bek duk bini harus sakit ke apa habis boleh mogok apa berhaju boleh mau peluk aju boleh mogok bolang saat buanggur habis ke pegah habar kan so buah-buahan gop pegah cerita ya mbak orang yang mentang pu sakit tunggu ya sakit lung mopok Honda lung oh tanya nak cik sakit mopok Honda Nabi Ayub kiban sakit ikahnya kepegah dalam kaki ke kait tamang buto nya dengan ko jangan mahot dengan ko buto lang kaki dengan ko juk robon tu tiga gawat eglantir konda lom hana pupu insyaallah nya naumu naubat punya naumu dalam pojrat bek na peyo na pegah yang nyonyo baru sakit alinyan monyo sakit gonyan kato kena meninggal bak tak kalam bak adat tang hanaumu le nafah kai terun hanaumu le nyan pintat bek yak pelale gonyan bek urang karah meninggal kai terun nafah nyambe nak kule miwa nak dengar nak gelung nyolong yang tengah pada jamun dua nak dengar ne pandai nak dengar kerana mati miwa nak pemah dau talung le pada nonya gerat bu miwa bu nem blut tiga hai ke blut le kerana meninggal menyona Muhammad babah nabi ie bu ya menyona Muhammad babah ya bek letat kambing ngempeluk aqua bi pecilet mentang bak bibi sunat karena urangnya dalam dahaga adat yang pecilet mentang bak babah yang ke lain beut yang kejuk menyona nak tajuk bak dayah itu beut menyo karak mati mai menyona saat bak S1 S2 S le te mati nyo kai beut iman HP keroi bini dayo dayo karak mati ji mati dengan HP Oppo samping SML ya bang yang ni Medan kiban kama ibalah le insyaallah mek dua ke kena tek lepas SML le kakak yang di Jakarta kiban kama gaki ke lepi aja do ke lepi insyaallah po dua ka gua ba Allah nawa juga bah napu pempeng bule bacu tak khauri dari sa sampai nuju mai kalau mati nuju kai program puan modelnya nan anu sepah tepung kurung malau god tamadeng ma hai pakau ha siap ju anak bak dayah nyek depa baca yasin idrono pun matan ja orang karak mati ne mai yasin beut moyo hanjek beut bae ne beut bae nak klik-klik ina bae yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin icukeh le nek mek samping miwa hanamin la yazin kalau ku pegahan je ku beut kayu ti ikah lo miwa nya hanjit ne beut ne iem bek ne dekat amin malelung ne beut bek ne klik si barang kaso ji baca surah yasin bak rumah urang karak meninggal Allah akan nepetreun sabah huruf surah yasin 10 malaikat. Sabah huruf surah yasin 10 malaikat. Yan. Huruf surah yasin leribe bah huruf. Sabah huruf 10 cuma leribe kali 10. Menyata tegang kalkulator kali lembu di biasa sahab kai pawan. Yan ngajib baca surah yasin sabah huruf 10 malaikat. Leribe bah huruf tapi buruh Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin menyauri nang berayu tak thu bak urang kerap meninggal tabak nau ragam tabak suri nang ken aurat kana tuhmah suri nang ke merdu karap totring ading hai mat lagak thu benda kana dari Yasin nah uragam samping iron urina mau nyampak urung karak meninggal berhaluh tu ne lagi nu yang luhu be nak tarik lagi urung sabakah be baju-baju mentang Allah Maha tahu nyan bokai le
kakak yang bunolong pegah ane banyak yang meninggal balahinya yang prehmak ba oro kiamat. Iprehrona. Gekele malaikat amin kono mendum. Ho malaikat, tamu surga. Diplung ya Allah, kan urang merdu mendau. Man tabuh dunia anak mit tak jai di. Ho malaikat, tamu surga, mendum. Diplung anak mit menggumun ni. Ruk bak pintu surga kah hai tim demong. Gekele malaikat, tamu surga. Hai bae. Hai, igop ileke damong surga. Kah lagi damong le Allah, damong ju ana perintah tak kah mentamanya meninggal. Damong ju. Hai surga damong bae. Bae. Hana mama. Mak kah hana damong hana semayang. Hai mak kah pak kadedang-dang ayah ke. Kadengik-ngik pak Tanyo kadedang langsaf wa aradu safan kadedang-dang tanyo langsaf. Damong mak kah hana damong. Hana semayang, hana puasa. Mak kah mau aurat dah hidup. Ada wek-wek dalam dunia. Damong ju. Mama. Ka mama lo dah pegah hana damong mama. Damong ju. Au damong neraka ayat. Si. Ha si kena jak. Mama. Tak pegah hana tamong mama, makkah hanai di puasa, hanai tup aurat, makkah kuatan mupat masalah dunia. Maklum adalah ilung hana kekli sabar. Ilung hana utupu kanya hana semayang. Tabak lahir ilung meninggal juluh hana utupu yang pernah semayang pernah puasa ilung hana utupu. Pokok ji ilungnya hana mama, hana tim tamong. Tapagah makkah hana tamong kaju mendum ha bidadari dalam kurung arak kurung madu kurung susu tamong ju melengu dalam ju hai bidadari kok dari dalam kok cantik ike mantang mencahaya surga amban cahaya ego bidadari ego makkah tamong ju hai bidadari dalam kengan mama mama ajunah hana tamong tan ke. Ya Allah, kaguhi Allah li malaikat. Ya Allah, hanya nama ayo hai tamong. Drone maha mengetahui ya Allah. Athai lui tamong tapi hoi ma Kalau lum pegah mak aja hana tamong hai bete. Nyai lum pi hana doh meli ke bainan ni ke. Menyohana nabi mama ikamo klik mendum no. Iklik mendum Kan thế rồi klik mandum pakai klik. Iklik peka klik mama matang mama duduk baru keperintah oleh Allah ya malaikat pegah ba anak mayaknya mendum ya cok mak lang saf mai plung mendum ke kali malaikat mama ba cok mak kaju serius bibit kan bit dah ju mau plung ja cok mama mai plung mendum deh kabeh diplung ku deh langsap. Acina pelih namanya oro raya. Ron dengan semayang. Duri mak Ron kamu deng, kamu tulkom. Ci pelih nami zetat mak duri. Darik lekuk mama. Nyatanya dengan mama kok dengan semayang. Hana tak duri mak dengan tulkom. Dan mayaknya kai plung lam sah ya zetat mak Pada duri mak duduk na nurung tak jai. Mama langsap. Mama hanam doa pilih. Di muka mama kabiru di kahana doa di katu katedeng ya Allah. Matauro jitmat. Di dunia tanyongan matauro triliun mil. Tanyongan matauro uronyo triliun mil jioh. Uro kiamat tiba ruko mil. Jitmat mata uro singah udak ili keroi rak punyung lidah tersut gedasi ili darah lamule ya Allah suum tatat dan namanya tetap mama kayak tetap mak langsap nak dedang urinang enaknya lung makah
Kon maklum pahagot hi kirom dah doa dah hi ne. Kacau junya ka kirama ka ju. Hanjut panai je dak kirama. Truk dalam syurga ada pegak cara ada kacau juanya. Hai ku tulim doa kacau ju long ka kirama ka ju. Hanjut long mama. Tetap mama sedot. Baik jejak dijak kebit merempak mama imat baca mama kacau mak tu kemak yang kena rezeki nak meninggal ni. Ha? Oh menyemenan aku kakak lahirnya kuno ciwit aku sabah. Nya duit aku ipreh nasi tapi ida ngoro kiamat ya malaikat yang dedangan kan. Ya necok aju nuhu ke dia sapa ngampawaun. Yang kenya yang wit aku long nyamun. Ben ya wit aku dah cana. Kakak cok mama imak baca rokat debit mama. Itanya lana mama ayah pat. Anak kudu pat dan nak mentua masa hidupnya sapat di nom kudu hodali. Kaya sedek ya teman. Ayah kalang sah ayah teman. Hana itu mung merempak ayah iman baca ro ayah debit ayah ulua. Dedong uragam ini ayah long hana kacok ya. Hana yang cok ayah macam kadari julung siro tu kira pak wa kaju. Hanjut ayah helon takai. Yang kena rezeki itunya oleh nemin yang kerja masalah dunia baik nam kawin. Tayo nabi peng hanam kawin gaduh pertimang genteng ada ngaju na tempat ho ne. Kerja yang muda-muda kira-kira napeng ne kawin laju be anak cocok. Biasa yang genteng-genteng yang trik kawin. Gaduh pertimang genteng. Saya sebut Honda Wario, tri somping, naumu kapur pelu kawin dah. Yang cahung becut nana tekan japrolet. Yang hana-hana genteng ngata kalan getar ame kan nemin. Yang hana genteng tak jai nemin. Yang genteng kasih Honda Wario ngah Honda. Yum Honda truk 50 juta. Tak dam kawin hebo promo kah. Ada pertimang genteng, kalau paso dompet, lailu, na dompet meno panjang pek lah lebih dalam. Tak jah dalam kawin juga dia kon nak mit. Nyan ke yang namanya rezeki. Nah, yang namanya rezeki. Nah, yang kecil yang tapi anak maya yang meninggal. Hah? Ha, ban. Kecil tanya dalam dunianya sabar kepada Allah. Pua ganteng, pua bruk, pua hananya saban Allah Maha Adil. Bek bangka gebi danyo boneng ka bengih ke Tuhan, bek. Ha? Bek bangka gebi ke danyo capi bengih ke Tuhan, bek. Bek bang gebi danyo ok tu kerebu ka bengih ke Tuhan, bek. Bek pegah ya Allah Allah. Ji ko laga gebi danyo dah doa dah itu. Bek. Allah Maha Adil. Ya, nah tanya hana sempurna, nah kekurangan temendum. Ah gebi pijut tabo rahmat, gebi tumbun tabo rahmat. Ci gebi pijut, oro raya, sidang patimpang. Hana waka udah lam. Padum ne lehelo, kena mendum ju. Lagi kerpep. Dengan itu son leher bete, boleh ju. Menyoteng tumbun, hon waka udah lam. Padum nu tidur long, boprele ko serta becak. Pekah ka pe ju bakah, be berosa le kento bregeh mendong. Bocor bregeh sekira dundu. Ada yang menyot pijut. Ya, nyo pijut Cime Honda tengah malam. Pak Jalan Raya. Honda Scoopy, tanya pijut lewat pelangi pe lam-lam. Menyorong pijut hana mentu nangen. Pelangi kan cedak-cedak itu lewat pelangi pelang-belang. Tapak Honda menculak oleh lelehok. Menyorong tumbun lewat pelangi santai gerak. Memomet han. Tapak urung tumbun. Urung pijut dekat di tutup rumah. Ikilah kok long seratu imau pupulung luar. Menyotong long seratu, hai ku boy ke, pamendang ke. Nak kelebihan, yang tumbun nak kelebihan, yang pijut nak kelebihan. Allah Maha Adil. Yang namun Allah mandum sama, yang na beda iman dan takwa. Yang kerja tanya yang muda-muda, pe ganteng, pe hana ganteng, tugah mekawin.
Hana payah fikir payang-payang. Hana payah fikir kekaya, fikir benar motor, benar Honda. Hana payah fikir. Jak belang-belang, yak pok belit urang merempok peng 20 ribu. Cok 10 ribu, jok ke rumah. Tinggal tanya 10 ribu. Belo ikupi, belo ruko-ruko. Nah mudah rezeki, tamah rumah tak bodoh. Kabar dah? Udah fikir kaya. Nyambat yang paling pegah orang yang meninggal anak balahinya rezeki na sopre, tapi dengan catatan bek pernah takli bagi klik nya ne kejut tanya ya beut watai kata beut baru hendak klik le rumah teh bek le lawenya nak beut mak nah alhamdulillah halat balik rumah mendum menduah tak kau robot rumah mendum Gaya abut leboh ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Gaya abut ilmu tauhid mengat tadri Allah. Gaya mono ilmu fiqh mengat sah sembayang. Gaya mono ilmu tasawuf masjid terjaga amalan. Leboh ilmu tanya gaya mita. Soal jika kita ditanyai orang kita, siapakah guru besar tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapakah guru besar tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa guru besar fiqh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa guru besar tasawuf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nyan wajib jud sabak getanya nguruk kiamat. Sugolom getanya nguruk kiamat dun tayang ilelong nguronyo. So guru tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi nyan guru besar tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah juga ngon tungku mae kata ut. Pane tungku mae? Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi nyan guru besar tauhid. Guru besar fiqh dalam Ahlus Sunnah Imam Put. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Yan. Guru besar tasawuf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Junaidi Al-Baghdadi. Leboh ilmu na guru-guru besar masing-masing ilmu. Pakan getanya nguruk kiamat. Tanya tempat tacok behana 40 nguruk kiamat. Nyan, mudah-mudahan kat ingat kan? Ka baru tamong mono ilmu tauhid mengatasi Allah, beruh mepegah Tuhan geduk ilangit. Adana orang kata kata mayang ka mak jaro. Jadi yang kepu mak Tuhan 3 tahun kah. Tiaga kenan. Mangkahana urung duk tahiyat atahiyyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi hadajat tanya macam lai donggo. Gayumono ilmu tauhid mengatasi Allah. Taya beut beh acuh tak acuh. Beh paham-pah gurai. Mak gurenya hampah tungku je hampah tungkunyo hampah bek menan atih maknanya jit ke gure murno ju nah iji bek meceh ke de tungku bena janggut ana meceh pedara janggut hukum sunat pedara kumih makruh cuma janggut belaga umpuno behi janggut. Pakai surban, pakaian malaikat, pakaian para nabi dan rasul, pakaian para sahabat, pakaian orang saleh-saleh, pakai surban gak. Temai tanya dia tak pakai surban, pada dalam surban, pu eleme, pu guteh dalam surban. Ya, baik kamu surban katungku penuh-penuh. Kada citungku belangong, kopiah dulu mata dinang. Asainyan gure menuju. Tapi yang gore Ahlus Sunnah wal Jamaah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam